Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Venecije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vergore. Na vergore. Pust u Veneciji pride sam pri sebi. Naravno, brez usiljevanja, 6. januarja se konča božični cajt in se začne postavi. Kot vedno in kot odvedno. Isti ritual, nova kreativnost. Globoke korenine, ko so stari praznovali konec zime in preporod pomladi, so se do danes ohranile. V pust so vsi vpleteni. Vse vasi in vsi ljudje, vsi čakajo maskere, pustove, te lepe in te harde, te pridne in te hudobne. Slavo in dobro, kot v življenju. A sodelovati pri pustu, probleči se s tistim, ki se ima doma, ki se dobi kakor enkrat, če tudi predstavlja sodobne like, pomeni pridobiti novo moč starih cajtov, ki so prišli do nas. Pomeni se prepustiti spominom in držati pri življenju kulturo telih dolin, ki se razvija seveda, kakor nam sodobni cajt ukazuje, pa ostaja močno povezana in raste z novimi pogledi. Prav kakor pust. Stare, raztegljive, klešče, ampak pa mobile, letos na sprevodu Špjetre. Na sprevodu Špjetre je bilo možno videti vse tradicionalne maskere iz Nediških dolin, in ne samo. Ščenije bole in tudi z Mažarua so prišle minke, skupaj z maskerami, ki jim pravijo te križnost in te kožnost. In tudi oni imajo visoke klabuke, zvonce na hrbatu, palce v rokah in nogavice, hlače pune pepela. Prišli so tudi z Črnjeje, kjer pust je bil skoraj zgubil. 5. januarja, po enim letu počivanja in spanja, spet prebudijo pusta. In tam potle začne hrupni sprevod, kjer se pelje pusta, le zavezanega z verigami, do kraja, kjer sam pust pa že pala ven, kres. In po žigu se pust osvobodi in začne plesam peti. Pa na pepelnico ga spet zavežejo z verigami in zaprejo v kantun, v jamo, do naslednjega leta. Tole velja za vse doline, kjer še se konča na pepelnico. V Nediških dolinah ali v Rezi, ko se napravi pogreb pusta ali babaca, kot pravijo v dolini pod Kaninom, se ga zažge in začne post. Če ostanemo pa le v Terski in Karnejski dolini, naj povemo, da v vasi Prosled v občini Tipana so tudi spet oživeli stare like, kakor Zvoner, Pejoner, Pepejuhar, Skapir, Smrt, Plahutar, te lepe maškere, ki smo jih videli v vasi zadnjo pustno soboto. In zadnja pustna sobota ima tudi v sedliščah v občini Bardo veliki pust. Po tradiciji sedliščani in barjeni imajo na odru za norca ljudi in se smejejo o posebnih dogodkov, ki so se zgodili v občini v zadnjem letu. Barški pust je prav poseben, ker na placu sedlišča je prav gledališka predstava. Dve skupini imata pisane tekste, mešano malo v italijanščini, malo v slovenskem dialektu, ki jih govorijo tam, in jih uprizorita. Letos Barški impero se je predstavil z aktualnostjo Kamunskega konseja občinskega sveta. In majorite sedliške republike so pa prikazali družinske težave. In po predstavi smo srečali Luizo Ker in Giordana Mikotis, ki skupaj s prijatelji so duša telega pusta. Passiamo al prossimo punto, su. Sono tornata perché parlava di Tai, dove sono Tai? Forza! Forza che è la cooperativa, che un mezzo! Sì, con pazienza! Dopo questo crack rivelazione
zona crack, cambiamo argomento. Passiamo dunque a una richiesta di stato di calamità. Sì, calamità naturale al seguito del tornado Tinson, Sì. che si è abbattuto su tutto l'impero. Urca. Ma Danas smo prišli v občino Bardo, v Tersko dolino, za videti veliki pust, ki ga delajo tle že dolgo let. Luiza Kerr je tista, ki je vodila pust ali pa ki ga vodi pust. Ne? Nam poveš, kako poteka, Luiza, kako ga organizavate, kako ga pripravljate, kada začnejo že priprave, recimo? Naš pust, kako sta videli, je storjen već ljudi. Mi učenjamo že polno prej se srinčuvati, pisujemo te ideje, ki nam pridejo čez leto, zake pust, naš pust bi storjen, bi sempre storjen v Rime. V Dambotu bi cel ponašen in ti, ki sta videli, imamo vse druge jezike, dan tek par Italijan, dan tek par Furlan. Dambotu se srinčuvali vsako sabato preko i pust, hanno chiacchierale ardo od nevasse od te druge vase. Non se su si nardajo che dan bozze barjene hanno viskursene su se zapusto kolegi la nekine reče. Siccome barjene su miele mankom visok magari turan o le viskursene su miele manko visok turan, dan bo su parnesile dan vos rasan noja e zutra su vidale che ta oku turma to bo rasano noja to non su indiale che non su lo linguesa che urastete tura copride bo visok. I se mi dielamo za te reče che su sottocchiale celo lieto, ne injem te tutte lieto che to učenja, ma to lieto che to bo. Vi imate prav gledališko predstavo, recimo. Do nas tle smo videli gledališko predstavo Barskega impera in Sedliške republike. To je to, recimo, vaš ja. pust je zelo poseben za ki. Ja, zake to je vero da gledališče, mi se siede e se parecchiamo, che catere, zato si non vedo, ne hodevo reti tako, se ne nutjute i te u pust, ne, nutju storte pusta oko tebe, allora zdaj si non vedo, insomma, che non pridejo rado, za che to se poskerca, ta na tuo che to se storlo, tuo che to bo celo lieto. Sedliščene so bi sempre boje ingeniozne, so delale se nekine kišice, o le druge reče. Barjene so imele sempre kui besede hanno rime, ne. So se srinčuvali, mi delamo kui Dambotu, je te velike pustu, je klev sedlišča, prej smo delali Damboci v Bardo, no lietoci v Barde, no lietoci v sedlišča in je to je boje spravljeno, to je bilo lijepo klev sedlišča, ja delamo na tradicion, ki ja delamo kui klev sedlišča, ma smo sempre dan ne barjene, ki ja delamo, hanno sedliščena, hanno se katere, ki utje prite, ljeta nazad so bi se druzi od drugih, ki so prišli, ki so bez name, ki so storili njih parte. Ma povej mi, Luiza, od kada delata tole? Ali pa se dela od saldu tole ali ne? Recimo prej se delalo od vasi do vasi, ne? Recimo so bile... Ne, to je kui tu Bardo, delamo to zadnjo saboto od pusta, kle v sedliščah, se to urede, tekaj delamo, ke storimo tu saboto poten. Za storte, za ke ormai smo lijepo mislili, mjese se sako zvecar od piernahte fin pusta srinčujamo, klajamo do, insomma, tu che to more pišemo, tu che to more rechiano, kako to more storte. Dambot pustu bi sempre poten lieta
dal 50 zadnje prve 60 leta 1960 so dělali, so prišli k robinjeri, so dělali, že to nemore se spraviti, vidite, že judita na vase, že to nemore več storti pusta. Zato za polno let jedan nije sturo. Siamo aprili potem qui tres. Po tres, Ja, recimo. potem qui tres, Ma ja. na maskera tipična vaša tle je bila ali pa ne? Ma so miele te lijepe, hanno te arde, ne lijepe stiere che so se lijepo oblekle, o le te arde che so se ne maskere arde, ma kuće se non Tole niso se je miele, zgubilo, ja, recimo. se non niso so hodile magari plesa, za che potem ples bi se pusto bi se ples, allora te bot non so bete lijepe, hanno te arde maskere. recimo. Però naš pusto je vero se srijeste, ano... Se kregate. Ja. Se jih pravite? Se jih pravite, ja, se jih pravite tukaj, to bo čez leto. Okay. Lojza, hvala in še dolgo let ne naj bo vaš pust, Tajsan. Ma, Živahen. živahen je zaenkrat, ja. Hvala, Lojza. Giordano Mikotis je recimo dušica telega pusta tle v sedlišču. Ja, Tako sem videla. Mi se je pariralo tako, kar sem gledala pred. Tle z njim je tudi Valerio Mikotis, tako nam povejo, kje ki ho mestele njih poseben pust, ki ga imajo tle v teli dolini. Je od 80 Leta. leta, Ja. sì. Kad smo prišli potresu sam z Estero, Kje ste bil vi, Alestero? più Svizzere, A, ču Švicari. on je bil ta po celi svijete, A, po vse. Smo zasneli nared pusta dall'80. Smo prišli dokle, te zadnje klesorice je bil nared 60 stier. Prijetku, ja, poteku u SK, ja. te Aha, zadnje. ja. So smo se vsi ti mladi all'estero in sam je se stavilo svijet, kle, je bilo sus abandonano, vse. Ti mladi su šli, za kar smo pa smo znali spet naše tradicione, naše navade. in tako ste spet napravili tele pust, Ja, smo spet napravili telepust. Brdo. Prej smo stolete prve dva leta, ti v barde, za kle sedice, smo vse rasute od tresa. Smo naredili ti v barde, potem smo naredili ti v barde, anche v sedicah, e da lei delamo Sad do za tle. che kompanija barska je djala, naredimo kle v sedicah, kar bojs za vse. Ja, ma tle imate lijep plac, lepo Ja, vide. ja. Ma tele tekste sam videla do nas so napisani po tersko, Ja, po Tersko, ja, po piše, Tersko. Nas kdo po ih našem, piše? Ja, po našem od pišete vi? Terske doline, ja. ja, pišete vi. Ja, pismo In pisem, kako ja. vam pridejo take ideje, koliko smo poslušali prijet? Ja, nan, Ja. nan. A se všapate Bomo zvečer? pa- Ja, se stavamo zvečer. Bomo veliko mi navado od smo operti človeke. A je, ja. Imamo veliko fantazijo, ker so nam pustili te stare. Ja. Ma naredili, ko so nam pustili te stare. Ne? In tako zvečer se všapate? Tako gremo naprej. Zdaj smo se naučili polno, ja, ker smo hodili po svetu na delo in vse. Ne. Zato ima biti, smo operti. Glavo ste, Glavo, ja, glavo. ste je res. To je. Ma kar ste bili večji mladi, pust je bil vedno Tajsan ali pa ste imeli tudi druge sorte Ma je bil, maskere? je bil Tyson, però ja, Cioè, je bil bolj kratke scene, bolj kratke, però je bil Tyson. Bil Tyson. vi to nimate quindi te lijepe, te harde maskere ali pa? Smo imeli, takrat smo imeli Ecco, tu le antiste, fai la vedere. ja, smo imeli. So bile maskere, ki so hodile od Gle, hiše do hiše. ta po cele doline so imeli te lijepe antearde. A so hodili od vasi do vasi, a ne od hiše Do do hiše. vasi, ja. Tako da je bil Ne, tisti- kise po kise ne, Ne. ma Od dankrat je bilo dol Teru, dankrat ja. Zavarhan, dankrat Kle, dankrat je v Barde. A, ma recimo, le, sanno Ja. tako, recimo. Vsi so kako da pa ne. šli gledat
Dan kras smo bili do Lutero, dan kras smo bili čuti na Barde. Tak sta mje saldu tako ono malo gledališčevi. Ja. To levaš. Je dan star pust, puno star. Come tako Barnavada. A kada se začne? Ma ono maschero ne more biti dal 700, maschero. Maschero? Sedisco, maschero tipica. Ja, in kje jo imate? Imamo na bicek, ma ne moremo obleza, che ne delicana. So se obliece, obutila, so stare. A imate eno staro maskaro? Staro maskaro. Kaj je? Kolorane, Ima maskaro, che so jedna bote od kože, ne? Ja, kožene. s kožo naredo. Oči, mostarje. Ma daj. Anche brado. Obutila, baresse sono tiste, frustagliane. Ja. Però sono stare, se rasprane. Ma dai, imate tako lepo. Hanno jopo e ba una pela particolare, ne viene kako. E anche dan rep, ti sa dan rep. Ma dai. Vabbè, lepo to je. Smo jo prezental pod Buniese, anche ti uspietre. Takrat smo se sfilado. Kar sta bili na sfilado. Leto smo imeli nazaj sfilato, ampak ni bilo, da sta pripravljali tle vaš pust. Bohloni, hvala. Ja, ne Navada je samo tle, che delamo tako, teatro. Ja, tle delate teatro. Nisem mai videla. Smo videli staro Navado. Ma to je lepo. Vi sta bolj živahni kutan, Barjan. Sì, ma Barjane, oni imajo politiko, vi ste mi smo bolj naumne, žene. kad ma reći, bolj divje, ja ima tako. Dobro, Bohloni, hvala. Na koncu pust pride in pust pasa. Pride pepelnica, ljubco ostane samica. Pride velika noč in pride fantič na pomoč. I reč, da je glih samo en mahnjem pokore. Za danas je vse, se slišimo spet čez teden, a lijep pozdrav iz Benečije.